بینرین هجا نها ج نیویورکی امبری خودن آلی مودا فاشن مدل زاریا آزادی کچک کردل آلمانیا دجی به هنر و شیوازا خویا فاشن مدل قریبو ناوی خواه د ناو چالاکی ناو نتویده دیار بکه او بدل سوزی دخوازه گو مدل جلو برگن کرداجی بده پیش و جهانی بده ناسکرین یا گرینگ اوه گو زاریا نتری کاری فاشن مدل دکه لیبلی جبو مافی جناجی خباتک تایبت دکه نها زاریا بری کاسکای بی بمرایه. زریا آزادی گلک سپاس بو بشتاری بوناته برنامه. زور سپاس کاکلوکمان. زاریا کارکی گلک تایبت دکه به هنرا خواب خباتی خوکی دنیجی جبو جنا. دناو هنرا جلو برگانده وکه فاشن مدل. تا کردیا خو و نشارتی تا هر جیه کیجی تا داره تا وک جنک کرد خود دناس کرن و جلو برگین جوان ام بیجن مودا تا ده پیش او کاره کی ام بیجن گله کی نوی و تایبت جبو کردا جبو جواتا کردا جبو تا چاوا بو تا چاوا کاری بو اف خطانا درباس بکه و خو بده پیش و خو بده ناس کرن پوده واز چند سال از دماوی فشن دمه جنگاز 17 سالی ما و جواز من معلومه کشان در انگلند من خواسته هنر وانتش تا آنی ناز بکم هیچی گنج بو و لندن نزاف دور بوج من صد کتمن نوان فشنا چند سال من دکر ما من اونیورسیته راجید خواند آنی نتک من مدل دکر و هدی یعنی اجی هینی وانتش تا بوم نوار روزه که در مر هینی وانتش تا نابه جانا جی چکی زحمته و نوار فشن ده وقتی من گو هنه من حوالا استاند و هر دریتین هنک هولندا تین گریس تین کوره کی بن اوتین و دویه كده يعني وانيك جمرة جوزي ده بكت يعني الموديل كده تكاري وانش تبكي ودوية كده جي من تخواست سه يعني سكرداجي بك مثلا حتى فيها كي من فاشن ديزاينر عن موديل كردا من نوان فاشن شو ومن ذكر من هيج ناس نذكر يعني استميت هني بوم نتك يعني كوز êzdî بوم از كرد بوم جيت هني بوم نوان تواده و دویه که دم نگو کجاست خوازم و وی کاری بفهم سری. خوش. جبو مالباته یعنی نه تبحث کرد تهم کردک êzdî. جبو جواتا ما او جواتولو زوز وان تشانا قبول ناك راسي يعني بيجن اري جواتا كردا قالك جارا يعني البرانبري جوات دن باشتر جالي جنيد لي بلي دي سانيجي او كاريغو تكري تتكنها وك بيجن جبو هنرا جلو برغان ودركف سر ستيجا وخبده بيش جبو مالباتي چاوابو ام بيجن مالباتي پشتا تگرت جواتي كاريبو علي كارياتا بك يان تبسري خو ام بيجن تگاون پیش آويتن تكاريبو وان خطن صور تدرباس بك جدل بيجم گاوا من دست بكر جارا اولي يعني گاواز هي گنج بو من شوي خورد جو ومن جبابي خورد وديا خورد جيت جو وبشتام تقرت انما اني هدي منكو كو مشهر كسرت جو دنوا على مدى اني هايش قدمينه مرف نزانه جي اف يعني اف فاشن شيه اف موديل شيه ودويه كده ما خبشكي منجي خبشكي هينكر من ناسكر و هنگه من دفجي بردا يعني حتى من دست اونيفرسيتيت كر من شخاجي هنگه دفج وانشتا بردا من جاره که کمپیتیشن کی تکر نجانزم ماجی بیشم و کمپیتیشن مس جرمنی تشکی ساو جزوه خامنی مازن برایمنی مازن دیامجی مرابون بابیم نکاری بوره اما زانی بوانی کو اس وی کمپیتیشن تکم مس جرمنی و من قازانش نکر تشناكه اما مرف دوية كده نتك از خوامنجي برايمجي ديامجي مرابون مصاهيم بون شوا يعني اف اندستري شوا اف كاريد نوا فاشن ده وهنگه وقت منگو من هنگه دست اونیورسیتی خود کر من ورده چید کر يعني نوا آیلا من ده ای بابیم ديام خواه من زانی بون از واندشتا دکم نوا شارتی بود نوا فامیلیا من ده اما منجي گره يعني شخورا رند بونا يعني اف ريد تشكري
مرف به کاری که باشه که آنها سوال وقت جی گو جانا مرف گواه مدل که مرف مجبوره چه جل بدنه مرف گره که مرف خکه و جانا نه قص جلی باشنجی بچکه یعنی زاف تشت خوینه و مرف گه بچکه هایش فهمینه ما آنی دنوا فامیله من ده عائله من ده زانی بود گلکی خوشه بیشتر وقتی گفت توی کارا دکی آنا بشکی هنری تیده لید ناو جوات آمده رجلات ناویم بگشتی هگرم بیشتر مثلا بیشتر یا مودا و بیشتر فاشن مدل گلکی نه دناف خلکی ده ندیاره و خلک هنر کی بچاوه کی جدا لید نرن و کار کی بیشتر بهتر و عالی بزنس فه لی او بخواد کار کی هنریه تشاوا هنر کی کار بشروه بک یعنی اف کار فاشن مدل چیه چاوا یک کار درباسی ناب به و تجربات جی هی دناف ده هی آنی چند فرمه هنه آن فاشن شوز هنه فوتوگراف چبن هنه مرد کاری آنی بویه که ده کاری خود بکه دنوا دستی مرد دیجی آنی تک کو مرد خواست به هر مدل و هر نوا وان modeling agencies دویه که تنی ده چه نابه یعنی گره که مرد جی کار بکه هر چند جیا چند فاشن شوا کودک بنجی لندن بن میلان لس آنجلس نیویورک کودک پاریس کودکی به مرد گره که آنی جبر خواه جی هر برین کنتاکتا وانشتا بکه و جانا جی شانسه آنی نه تک کو مرد باش به آن دیجنا تالنتی که مرد هبه او تنی نباسه گره که مرد خواست بجی و دو وان تشتاجی هره يعني جبر خوات چه نابه ودويه كده مرف هنگي كونتاكتات كواكا من جيكر من چند هب فاشن ديزايناي انترناسيونال من ناس كرباني كراويگا جي كاردكم ويگا اف زنجيل منه اي حواله كي منه ناوي تايجر بايت جولز و بومه سيلز ايجنت اي چامتا ناوي جي دويه كارات 23 و حواله که دنجی اوجی فاشن دیزاینه اوجی جلیبی منن دیر دیزاین یعنی دویه که دم هنگی کار جدید که مرف یعنی گره که خلقی ور ناز بکن هر نچنجیا کانکشنز یعنی دویه که ده بله جبو زاریا ببوره جبو کردا ام بیجن لاوروبا تدجی المانیا تدجی و پیوندیه تل ویده نبراست یعنی خباتا تبرانی ویده جبو کردا کسک هی گو نزیکی تدبیج بو وی کاری ام بیجن وقت دیزاینر یعنی جی آلی کاریه بکه داگو اف کارا اف هنرهان اف خباتهان بده پیش یعنی تب سری خودکه یعنی پرانیا کاری تب بکسی بیانی رایی از حتی وی از وی کاری دکم یعنی از وانتشتا ارگانیزاتور دکم فاشن دیزاینر من گریا هنگ جمرات نگوتنجی یعنی اف باشن فاشن دیزاینر منجی ناز نت کر پیشی ده و متخصص بوانيك بويا كده جي فاشن شوي إيسا كردا بكم وهيدي يعني مرف have ناس كه مرف زانا چند هناك فاشن ديزاينر كردجي هنا اوجي هي ما منجي ناس نتكر يعني تخصص بوم نتوركينج كي بكم دناوا في كاري ده اري بله هگر از بیشم جبو کردا یعنی ام بیجن وقتی خود ناس کرن تدیم فهم دکن کرد بهتر عالی سیاست دهات ناس کرن لی وقتی گون بینن کچک وقته در سر استیجا و خود پیش و جلو برگن کمپانی نافدار لخود که و خود دک ناس کرن جی وقت جنک کرد چاوا یجبو خلکی چاوا دبینن تشتکی خوش ام بیجن عالی کاریا ناس کرنا کردا دگو خلق جواتا کردا بهتر فهم بکن روشا کردا بهتر فهم بکن اري اوجي هي هردو اليجي يعني دنوا كردا لجي من بارجي نتكر جلبيج من جو خجاز ببينم يعني دنوا كردي مدجي توازن وانشتا ببينن اري مرف دكن او فيديو يكون فيجا جي دبينن او فاشن ديزاينر اوجي كچكي كرده كچكي êzdî جي من كردستان ناسكر ناوي سيفا نامويه و اوجي ميلان كولكسيونا خوي جارا اوري شاندا
gava min wê nas kir ew jî ji min re go yekî weke te min hê naz nekiriye min jî ji re got ku yekî weke te jî min hê naz nekiriye yanî hene û kêfa wan jî tê hema anî di nava Kurda de jî sazaf tune meriv nizane kîjan fashion designer hene kodekî ne nava internetê de çi hebe meriv nizane û di nava fashion ev industry yanî di nava vê karê ku ez dikim gava ez se Kurda xeber didim an se kulturê me xeber didim dixwazin zanîbin sebeb hewqas sevan tiştan nizanin û duwêyekê de jî lewma mekem vêga got girin ku ez jî van kara karîbim bikim bi çend fashion designer anî her du alî de kêfxweşin. Belê Zarya gelekî baş bû ew karê te. Dixwazim pirsekê bikim ji bo pêwendiya te yan jî xebatê te bi markên navnetewî em gelek naz dikin di ser asta cîhanê de hinek markê taybet hene got dixwazin xebatên xwe yan jî berhemê xwe bifroşin şanî dinyayê bidin. Tu bi kesekî kar dikî kesin hene got pêwendiya te wan heye? Erê xwedê heye wezaf kêfxweşim seba ev kompaniyê ku min va ez vêga pê kar dikim navê wê ê çamtan e yanî fashion designer çamtan e navê wê markê de jine Karat 23 û ew fashion designer ew ê min xistiye sales agent û brand ambassador ê Almanya û em vê salê hê dest pê dikin ew çamte nû ne anî collection ev collectionê ku kiriye heta vê yekê sat hinin anî hine çamte jî birin ne dixwazim şandim ku ez dêlim ev çamte heye ev ê Karat 23 navê wê xistiye The Rock saba weke gustîlekê ye jî lewma û duwêyekê de jî çend heb dijne çê awards standiye saba dîzayneyekî pir nû ye û hinekî din jî kiriye ev jî ev çamteyê jî nû kiriye dîsa jî ev jî tev nû ne hê heta vê yekê anî divê yekê de tinin ev dîzayn û ev jî heye dijne baget the baget weke min got Karat 23 çamte fashion dîzaynekê yeke nû ye û di nava Amerîka de pir nas kiriye û ew ê min xistiye fashion brand ambassador and sales agent ê Almanya tev anî ez pir kêfxweşim ku ez vê alîkariyê wê wî jî dikim başqa jî ev zincîlê ku min e û ev gustîlê ku vêgan min in ew jî ê jewelry designer ê Tiger by Jewels ew jî ji Greece e ez jî wa çend sala pê re kar dikim û ew jî pîrekekê pir xweş e ew jî min çend heb xeberdana ser ê Kurda jî kiriye û me hevaldî kiriye û erê ew jî çend cara jî van tişta ji min re dişîne gustîl bin çi bin jî û fashion designerekî ê Cilûberga navê wî Dea Design e ew jî vêga ev cilê wî min in em tev hev re jî çûbûne Los Angeles me fashion showê wir dikir me photo shootingê dikir anî pir xweş e ku ez vanêka re van kara dikim û ew jî alîkariya me rev jî dikin anî ji min re jî dêjin karî vî bikî ha bikî di nava şowa min de jî ku ez va plan dikim anî pir kêfxweşim. Belê di çawa van tiştanê goterê me dana ev çante ev tiştên zincîr û gustîlkên di wan çawa kartên te em bêjin tu wêneya pê digire taybet ji wan dişîn ya te wextê tu derbasî nav em bêjin şoyekê dibe tu diyar dike çilo ew xebata çawa dibe ez şo jî dikim vêga ji Mîlan hatim September ez çûme Mîlan Fashion Week ê Medmûd Mîlano û Karat 23 jî wir bû ji xwe jî me nizanî bû jî me ji xwe hevalin jî û min ji wanêka re jî hêngê model kir û ez ji Almanyayê re jî ez van çamta jî difroşim dibine çend dikana jî û online jî gava meriv here ser www.karat23.com meriv kare wêyekê de jî wan çamta ji xwe re anî bikire û duwêyekê de jî ez reklam dikim anî social media de an vêga di nava Almanyayê de bi kur jî anî û ev ê zincîrê van jewelry jî min ji wêyekê re jî model kirbû û hê jî dikim
و کنگی بجی از گواج مرا هنا اینو دشینه از خود کم و رکلام جیوان تشتا دکم. خوشه. جبو آلیه ام بیجن جیانی و نه تنها آلیه هنری و. تو کار جوی کارا بجی جوی هنرهان بجی یعنی کار کی بکه جیانا خپی بردوام بکه و ام بیجن تبده پیش سبت وی کارا بخوش یعنی تو چی بکه تو ناف کرداد بلا بکه. اری من تقول بإنجليش تجنا raising awareness within fashion. أني دنابا دوی کاری ده fashion ده مودا مرفت کاره چند message أني بگینه خلکه و دوی که ده مرفت چوا جلو برگه خود که کیجان رنگ بن کیجان چه بجی مرفت خواست به تشتک وره گوتن مرفت کاره بیه که جیوان کاره بکه و لو ما دوی که ده جی منگو از evolve heritage بچکه وره ناس کرن و از کاری گلاب کردستان جی دکم او جی United Nation Foundation Initiative اوی پشت من گلاب کردستان و که ده جی من تیمه کی من کریه او جی کچکه کردن سیحب اربیل کردستانی نه کچکه دن جی سویدنه او جی کرده و دوی که ده انی امتخوازن وان آری کاریا بکن کو افتش ورا ناس کرن و اجی فاشن جی تتخمناوه بله صادویه که ده تابی بحوره انی افکار جی چی ده به مرف انی هیدی دست بانشتاد که کو افکاری سه ای بیرکا ای جناجی ورا ناس کرن ارم زیبا تا مصر او آلیه هانه راستی او آلیه مثلا خباتاتی یا بشیدن وکه جنک کرد ازیدی دهنك تشتين تايبت كرنه تشتين تايبت جبو مافي جنا و تدناف ام بيجن هنرا خواه یا فاشن ده توان تشانا ديار جي كرنه يك جوان تشتانا سر سنت كرنا جنا گو دناف جواتي ده هين هيه و تلدجي وي تشتهاني تسكني و تدناف خباتا خود جي تديار كر و وكي دني جي تتخوازه گو روشا جنا بده پیش و جبو مافي جنا جي بپاراستن او بشكي دني چاوات هر دوان نزیکی هفدو دکه چاوات کاروان درباسی نه هدو بکه و ام بیجن مساجات پیامات دیگه خلکی وقتی در دکه یعنی بیجن جلو برگ یا جی فاشن جبو جوانی تنیه د عالیه کی دنیج عالیه کی مروایج درباز دکه دیگه او پیامات مساجات دیگه خلکی اريد به هيدي يعني نحو قص مرف زور بزورجي دبه برخلكي اما دنابات جلاده يعني دلال خوياجي دكن و مسج يجي بشت بيه ودويه كده يعني قباين انجا خلق وان جلو برغات بينن دجنا شوا يعني توان جلا كريه و شما توان رنگا كريه و افتش يعني دويه كده تشي دبه ومن شنت حب فاشن ديزاينر اي كرداجي من ناس كريه كو اوجي او شبهجي سه کلتوری خوی کردابه آن سه دینی خواه بهتش چه بجی دتخنه نوا وان دیزاین آنی دیزاینه ای جلو برگا کودکن مسیج مرفت کارم مسیجا بجلو برگا بگینه خلکه او چه دبه و خوشتره جی جبو اف خباتین تاج سرجنا تشاوا كاري بيجن بيونديا بك يعني تل ألمانياي وبرانيا كيشيا جنال كردستاني لهرمين كردانه تشاوا بيونديا تبوار تشي دبي تشاوا كاري بيام اوان بگينه تسردان اوان دك تدروي ده يانجي حوالي تهنه تشاوا كار بگيوان ما هي سالا من هي سالا دن دست بكريه و از جارا اوریجی چوما کردستان او جی وی سال بو من هنا کانتاکتا جی کریه من هنا خلکی ورده جی ناس کریه اینجا متخواست بو هدی دی دست باندشتا بکن او بگم منگو سه هب قیسکه ای گینج او هی studenten او جی هی مکتبه خواه تخونن او جی وابونه تیمه ای گلاب کردستان و او جورن از جوانی که راجانا دیجمانی حالو مسئله اوه امشاوت کارم بکن ویگا و بیست و پنجه وی می بویه of 16 days of activism against violence against women
و دوية كده جي چند هبن اني خبردان بن ان هنا تشتكو هاتنا سري بيركي كردا نتك مجبورة دناوا كردستان ده بس بعد كرد كرد هر درينا نتك دناوا كردستان ده دوية كده جي سا قلب كردستان انستغرام هنا تشتا بلادكن اني او كارجي هي ما هدي تيمي من هي بتوكن و چند هب کی بنجی بیرک بن کرد بن کتخواست بن تیمی ماجیک و کاری بن زیده وان کارا بکن کارن آنی ایمج مرا بشینن و کارن هنگ زیده جیوان شتا بکن. بله زاریا جبو جلو برگه کردی گله کی جوان براستی تایبت جی ایجنا یعنی پر رنگ دیدنه ام بیژن دیزاین آوان گله کی خوشکله بله کلاسیک ام بیژن جبو تایبتی جبو کردای او جلو برگانا نرينا دكارن او جي درب يعني البيش كيفن وببن وك فاشن ولناف جيهاني بين بلاكرن كو كسب السرخب بخبته اري چوانا چه دبه پاکستان فاشن ویک چه دکن دنوا لندن ده ای کازاخستان میلان چه دکن اوزبکستان اني من وانيكا تفرناس كريه يعني من لو ما منجي جو مجو تف ها كي خوش دكن اني جلو برغي خوي اي دولتي خوي شاني ددن اي كردستان هيتنن لو ما منجي جو مجو اجي تخازم تشيكم و كارن اي تراديشنال جي بكن ما تقارن مودرن جي بكن يعني تشبهجي fashion is no limits بكاديجن ودوية كده تقارن جلو برجي اي كردا سيفمان فاشن شو شاني ددن يعني فرقتنا كسي نهات بير كارد كجبو اف بروجاتا يعني اف مثلا جو جلو برجات درخينه يعني هين بيدا نبوي نا هنا چند هب فاشن ديزاينر اني جمرا ياس كرنجي ومنجي كونتاكتوان جي غاريايه و فيغا فاشن شوائي ميلان بلان دكن ج سبتمبر سالادن وحتى ويا كسبك كورونا واوتش تناخذ نهقص قطغنا نفا فان كارا حتى ما هذا الدول هم ما متخنا سبتمبر واريد چند هب هنا اني از فيغا از تخوازم به فاشن دیزاینر کردا کار بکم که تخوازن سه ناوی کردستانه وان فاشن ها چیکن یعنی وان کلکسیون ها چیکن سبا فاشن شو کربجی هزار بار هنه یعنی نتک میلان لندن هر درجی هنه ای بچوکن ای مازنن نکو کو نکاری بن فاشن شوی خود چیکن نه مجبورم مراجی چیکن هما از کردستان دکم و فاشن دیزاین دگرم کو تخوازن کردستان جی بکن یعنی خوشرم ناکن و چجی بهبه یعنی ای جلی ترادیشنل ای جلو برگه کردابن آن ای مدرن جی بن چه هبه استریت ویر کلاسیک یعنی چه هبه جی کارن دنواوی شوی ده شانیدن و از وان فاشن دیزاینر دگرم و ایمن واویگا چند هب هنه حتى ويا كيجي بهبره خبر الدن وحتى سالاد نمي بلان بكن خوش انت بحساب بلاناكر تخازم هناك بيترجي يعني بلانيتا جبوهم كاريتي تايبت وك فاشن موديل وكاري دنيجي كاري آلية ما في جنان قلت وان درباس بك تريب الجنا تهيزي بالجنا قو جني كردا خو بدن بيش ويعني جوي شرما خو در كيفن خو بدن ناس كرن چه بلان البيشات هي جبو ام بيجن روجنتي دنواوی فاشن شو دیجی بله بخوده از تخوازم کی بجی از تخوازم کار بکم مدل بن یعنی یه جی پورا بن چه هبن جی اما از بزور ناکم و از نکارم گواه چند هب ای تخوازبون یعنی مدل جی بکن اما از هیدی وانتشتا دکم از نخوازم زو هر کسی بجم اری تمام سبا از نزانم ای مالا ایلوان دیلن آن نایلن و دویه که ده از تخوازم که فاشن مدل ای کردک و هبن که وی کاری دکن و تخوازبن خاطر نواوی فاشن شوی ای که از ویگا دکم کارن آنی کنتاکتی من بگارن او چه دبه ما از نخوازم بزور خلکی تخمه نواوان کارا
و سبا دویەکی دەژیم مەسیجێکی دکن ئەنی گاوا فاشن مۆدەلێ ئی کوردجی زلام بن پیرێک بنجی دناواوی فاشن شو دەوەرنە ناسکردن ئەو ژی چێترە ئەما ئەز نکارم وێ چاوا دێژن ئەنی ئەز نکارم بە زۆر هەرمە خەکەی بگارم و وانێکە تەخمە ناوێت وێکێ نکارم گەرەکە خەڵک کوتخواستبن وانشتا بکەن من بگەڕن و بێلنجی بکەن سەپا دوێکێ داگنەزی بیتر نە پرۆبلێم چێت بن و ئەز ناخواستە فاندشتا بله ji bo ew kampanyanên ê cîhanî ê gotûbûwan kar dikin ha tu pêwendiyê em bêjin yan jî rê heye got karibin tiştê Kurda jî derbasî nav bikin û pêwendiya bi planê te wek planê te behsa wê kir got ew jî bi kar bînin û derbas bibin piştgiriyayê bikin ريت شيء بقى وكمن جو جانا شانس يعني تشتي وصا قالك ما عرف وان شو أبكى خليك ورنا الناس كرن ما عرف جي ورنا الناس كرن وقافا كيف خليك وان جلو برق بن شبن جي فاشن ديزاينر بن موديل بن كورد بن جينجا فكرتنا يعني تشناك ما عرفش كوربه قافا كيف وانيكا خليك ما عرف ورا وجلي ما عرف جلي ما عرف جي ورا عن موديل اي كار بقيجا مرف هما هيدي يعني زو نوار روجا كده افتش تفچنابن بلغي هنا خلق ساش ورا ديجن قبل مرف جارك الشوة كي تشيك يعني نوار روجا كده هرتش تشيد بچنابه واوكا من قوم من جيوا چند سالا من وانشتا دكر من دفجي جي بردابو ديسا من دس بكريا انجا هيدي وكا من قوم مرف قربا كونتاكتا دكا مرف تي ناس كرن وهنجز تخواستن زاني بنجي مرف شكره يعني افجل شكرن عن مرفش كره ودوية كده افتشتين يعني كيف خلقت تي سبب او حوالك ومن فيغاستان دي حتى فيها تمش مرات قوتن يكي وكا من هناز نكرنا و او جي وكا كومبليمنت يعني دجنا وقت خلقه وكا تما هناز نكريه ولو ما زيدا جي اسا فاشنه كردا اسا كردستاني خبر ددم ودوية كده يعني تشي دبي ما هيدي بله قالك سباسياتت كان راسي بو اف خباتاته اف تشتي قوتت اف فكراته قوتت خوازه دريا اف هنرهان اف تشتين ايغو بغريداناوي بجلو برغاهي بموضه هي تشيروكا جيني كرداجي كردات بد ناسكرين قالك سباس جارك دني زاريا آزادی جبو في هفيفيني و اف خباتاته جي بيروز باهياوي دكن سركفتني سر دخوازن هيفيدارن قوتل جي بلنتر ببين زور سپاس کاکلوکمان